matšhwete-tšhwete a baagi ba motse wa Dithakong ga mmogo le metse e mentsi e e dikonogileng toropo ya Mahikeng a ne a tsenetse moletlo wa bogelo wa go laelana le motswasetlhabelo wa kotsi e e gakgamaditseng ba le bantsi thata e leng Boitumelo Theodora Stumama Merafe. Mo letsatsing la bobedi la ngwaga eno mošwa o ka nako ya makuku a naka tsa kgomo, maloko a lelapa la Rakepadisa le Merafe a ka nna a le 7 a ne a kobosiwa ke mosi o thibile mo teng ga ntlo ka nako e ba neng ba thula metsi jwa go idibala. Moswi ka gore e ne e le disabled person o tsile a tla a tlhaga go tloga mo passageng ele a tla itshwareletse ka lebota wa bona a tla itshwarelela ka lebota yana tshwara ha a tsena ha a ita khamiwa ke mosi a wela fa. That's where now she caught fire and she perished. Boitumelo Merafe wa dingwaga tse di ka nnang 50 o kailwe ke ditsala le ba ba neng ba le gaufi thata le ene jaaka ngwana yo o neng a gola a tshwana hela le bana ba bangwe. Melaetsa ya kgomotso e ne e lebane segolobogolo ba ba tlogetseng kwa morago mo lapeng. Tsene tlase le ene go tloga yalo ko standard 3 ra ya standard 4 ntse re le rotlhe. Standard 5 yaanong ke ga botsala bo setse yaanong bo godile. A re tsena ko Tiego yo ne re sa utlwe especially mo klaseng ne re le stoutu ko re na re like ha ile Mantaga ne ke itse ro ntlela ka ditaba tsa weekend re nna ebile ne re dula 3 mo di deskeng ba ba ka ha re retologela kwane ne le Masibuye una bua thata gore feta re retolegela ka ha ke ena re nang ditaba re tla tshega like ha ntse re tlotla yalo re itibala le gore ke dinako tsa gore yana bo matitšhere atla ke di ke nako ya di period ka re le tla be le during fela di period nako meme ha isa tle ka nako rona re busy la ra tlotla ra go utlwela ka meme ka dibuka mo tlhogong a re phanya ya boele lona gore re dirile modumo mo klaseng. Bosetlhogo jo bo diragaletseng Boitumelo bo rutlile dipelo le maikutlo a ba lelapa hela ba re kgomotso e nngwe le e nngwe ba dumela gore e ka tokahatsa le go ritibatsa seemo sa maikutlo a bone. Go na ikanyega bagaetsho go fitlhella a ba kgaogana le rona mo sebakeng se. Mara ke ne ke re bo Ramerafe mo mosong wa letsatsi le a re neeleng yo a ikanyegileng mo matshelong a rona re mo neele tsela a ye go ikhutsa go sa kgathalesege gore o kgaogane le rona ka mokgwa o ntseng jang a rona re mo neele tsela a tsamaye a ye go ikhutsa bagaetsho. Kereke ya Morena Jesu le rona ke ne ke re a re lele bagaetsho mere neele motlhanka tsela a itsamaele ka kagišo. Se se diragetseng mo se botlhoko ke diragetse ke tiro ya go tshwana le last year ka di 2 tsa October luckily ke ne ke seyo mokhukhu wa ka wa shalore yaanong ke rata gore bo Ramerafe bo Rakepadisa sengwe le sengwe se itswe ke Modimo a re khubameng re rapeleng o tla re tlhabanela.
jaaka e setse le tlwaelo ga go diragetse tiragalo ya mohuta o e ne ya re masaledi a mmele wa ga Boitumelo a goroga a hetisediwa pele kwa botshelo jwa gagwe jo a bo tshetseng bontsi jwa nako a le mo ditlhabing bo heletseng teng. E ne le gone mo teng ga ntlo e neng ya lakailwa ke Malakabe ya be e le tshimologo ya botshelo jo bongwe jwa ga Boitumelo a se mo lehatsheng le. Mo teng ga kesi e go robetse mosadi yo o nang le molelo. Mo teng ga kesi e go na le mosadi yo e sa leng a kua pele ga jara e ntšha e tsena. Ruti Khumalo mo teng ga kesi e go na le mosadi yo re ska teng ra mo leba ka matlho gonne a sentswe ke molelo. Ruti Khumalo ke go neela serepa se mo teng ga kesi e go na le batho le ditso tse di apesang batho diaparo se se mo sone se ga se a tswala ka lebaka la molelo. Ke go neela serepa se Khumalo gore o rarele phuthego ye o e bolelle gore Modimo wa reng. Ke go neela serepa se Khumalo gore o rele sika le gore Modimo e santse le Modimo le mo maemong a. Ke go neela serepa se se sa tlholeng se bua. Khumalo ke go neela serepa se re ska teng ra tlhola re se bona mo lehatsheng. Bontate hona o mpontsha gore hona le nako ya o re lokelang go sala le Modimo re be in conversation go sena tshitiso ya letho. Ene Modimo ha ka ke a kopana le rona re ntse re le ka hara leswele. Modimo ha ka ke a kopana le rona ntse o na le batho ba forget ba o re tsamayang le bona. Ho na le batho ba o lokelang ro ba siye selebong sena sa 2026. Hlotsang le ntse ya pele. Hlotsang le ntse le ya pele. Modimo a ke a o hlohonolofatsa. O ntse o khipile company eno e fosahetseng. Modimo a ke a ba o hlohonolofatsa.
ntse o tsamaya le batho ba sa sharing vision ya hao, ba sa sharing toro ya hao, ba batho bano o hlohonolofatswe ke Modimo. O ntse o ya pele. Ke utlwisisa mekgwabadi e silwe ke tahlelo ya ustume. Ke a tseba hore le ipotsa dipotso tse hlokang dikarabo le a hlotsa kajeko ka lebaka la ho tsamaya hae. Mare mantswe a ka ene le ya hlotsang bana ba ka le ya pele. Bomme le bontate, le ha re ka ba ra utlwa bohloko jwang kapa jwang, mare bophelo bo lokela ho tswela pele. Le ha re ka ba ra teneha jwang kapa jwang, bophelo bo lokela ho tswela pele. Hlotsang le ntse le ya pele. O teng tshebeletsong ena. Tlotsa o ntse o ya pele. Le ha ba ka o hlaba ka dipuo, le ha ba ka o seba, le ha ba ka o soma, le ha ba ka o diha moya, le ha ba ka bua dipuo tsa manyeloi, tlotsa o ntse o ya pele. Tlotsa o ntse o ya pele. Hobane ke se batlwang ke Modimo. Hlotsang bana ba ka. Bana o bontshang. Hobane ke utlwisisa hore o hlotse mono bophelo bo teng, o hlotse mono pheko e teng, o hlotse mono thabo e teng. Hobane bohloko bana ba ka ha se ntho e dulelang saruri, e a tla e a feta. Le ha le mpona ke hlotsa kajeko, ntho ena ke tlo e nka hosasa ke e lahlela kwana, ke thabile ke fodile. Se ke tshimologo ya loeto la bohelo lwa ga Boitumelo Merafe go ya kwa tulong ya ba ba itidimaletseng ba ba senang ngongorego le ope. Seo se bonang se tshelwa mo lebitleng se ke mangwe a masaledi a mmele wa ga Boitumelo. Ba lelapa ba santse ba sa dumele gore go tloga jaanong ba tla akanya hela ka Boitumelo e le ha ene a setse a sirugile mo matlhong a bone. Go ya ka ba lelapa le ditsala tsa ba Rakepadisa le Merafe ba re go tloga hela gone ka one motsotso o ba tlile go simolola karolo e nngwe ya loeto le lengwe la botshelo ntle le Boitumelo Theodora Stumama Merafe. Hela ba re
ba tla tswelela go tsaya maatla a bone go ya pele ka melaetsa e sa leng ba e reeditse go tswa mo dikopelong tsa phuthego e ga e sale go tloga mo mesong. Ba re gonne ka ba ka seka ke ba hetola sepe mo go se se diragetseng, ba dumela gore go tsamaya ga Boitumelo yo ba tshetseng le ene ka boitumelo e tla re ba mo gopola ba itumetse. Seo se tla aga boitumelo mo dipelong tsa bone gore di nne ka boitumelo go tloga jaanong go ya pele.